Pozdrav svima, u današnjem vlogu igramo 3 po 10, znači. Hajde idete. Ja sad donosi lopte. On donosi lopte, ja baca. Jedan. Kako 1-1? Ovdje je kravi što stiže njega. Četiri je. 5-1. Jedan na kraj, da. Dok ima. Ostav jedan. Sad ide iza da baca trice. Jedan. Već sam ga prestigao tura, start odmah. Evo idu. Samo pogled. Tako blizu. Pa tako da. Tako silo završiti. Napokon za 2 minuta. Evo da bacamo još zadnju, da idemo tako će biti sad. Evo čisto radi red. Joj, pa moraš to staviti. Ćao svima, eto ako vam se video sviđa, upi like i subscribe. Uglavnom, hvala kamermanima koji su snimali ovo, znači koji su omogućili vama da gledate nešto. I uglavnom, hvala ovom tu momku na što se pro... Aj ništa, to je to do sljedećeg videa, uživajte u ovome i ćao.